Yo, medo agbewɔle, agbeŋdi kple agbeŋdɔ na mía xexame godoo. Vevietɔe nye eʋedukɔa. Mekɔ mɔnukpɔkpɔ ya do agbefiebɔkɔ na míaƒe ehũmetsitsiwo, míaƒe mídawo, míaƒe minawo, míaƒe gbɔgbɔmenufiala gãwo katã. Emedo agbefie na mi. Míawo me ke míawo vi, míawo suetɔ nugloze eya egbea nye hã megale ekaƒomɔawo kple yaʋalãwo dzi ebe maka aɖe nya ɖeka eve aɖe eyi ke mekɔ mɔnukpɔkpɔ ya atsɔ mɔnukpɔkpɔ gãtɔ kekeake ado egbefie na míafo civis eyi ke le Eʋenyigba TV eyi ke tsatsam eyiyim ezãmado aɖeke li fia akpe be enɔ anyi eye wòvu kpɔ o. Etɔe nye be míaʋawo míasrɔ̃ ŋu le mía nɔnɔewo gbɔ. Eya ta mekɔ mɔnukpɔkpɔ ya ƒotsi abɔta nɛ kpakple Eʋenyigba TV be míawo le dɔ dzi, míawoe enu nyui wɔm be nunya nakeke ta le Eʋenyigba dzi. Makɔ mɔnukpɔkpɔ ya ke edo agbefie na mía mamagã Dzogbesoli anyigba sɔfoa Aziabu Gamaɖo emedo gbenu. Woe ganye Back to Africa Movement ƒe agbongla ɖeka emedo gbe ne mía tɔgbi tagbɔlo matsɔ aliha medo gbe no ɖa. Yo egbea nika ŋuti medi be maƒo nu aku ɖe kpokplie. Míegblɔna be nyɔnyɔ kple gbɔgbɔ, gbɔgbɔmedɔwɔwɔ, yevuwo be spiritual consciousness. Spiritual consciousness kpuie koe nye be alo le yevuwo alo aguda yevuwo ƒe enyanua is being one with nature. That is coexisting with nature. Alo your mind, your body and your spirit coexisting with nature. That is spiritual consciousness. Yi ke fia be wo ameti blibo alo wo bodia yevo be body wo bodia wo logosu wo logoa kple logosua kple wo se kple wo gbɔgbɔ wo luʋɔ yi ke le wo me na wɔ ɖeka kple dzɔdzɔmea. Ye mi gblɔna be nyɔnyɔ le gbɔgbɔ ƒe akpadzi alo gbɔgbɔmedɔwɔwɔ ƒe nyɔnyɔ. Spiritual consciousness is a way of being ready, interconnecting between you and nature. Yi ke fia be gbɔgbɔme ƒe katsatsiã wònye. Alo spiritual consciousness nye gbɔgbɔme ƒe katsatsiã. Aleke wòke nye gbɔgbɔme ƒe katsatsiã? Gbɔgbɔme ƒe katsatsiã ya ele mɔ vovovowo nu yi ke nado ka kple gbɔgbɔ aɖe. Ele nye gbɔgbɔ nyui o, ele nye gbɔgbɔ baɖa o. Eka dodo kple gbɔgbɔ ma kplikplikpli yi nye spiritual consciousness alo nyɔnyɔ le gbɔgbɔme. Aleke nakɔ nyɔ le gbɔgbɔme? Nyɔnyɔ le gbɔgbɔme ɖoko le abe edrɔ̃e kuku. Gbɔgbɔ aɖe nade dɔ aɖe asi nɛ eyi ke wòanɔ nuwo ɖem fia wo. Anɔ wo nyɔm, anɔ afɔ ɖom afɔta nɔ. Ne ewɔ nane, mia kple gbɔgbɔ ma miatse ka aɖo dze. Akpɔ ɖa be nu yi ke wɔm yele ɖe esɔsɔm kple denyigba alo sɔsɔm kple dzɔdzɔme ƒe sewoa ye nye nyɔnyɔ le gbɔgbɔme. Le nyɔnyɔ le gbɔgbɔme ƒe akpa ya, ne mía ava denyigba ƒe akpa ɖewoa, míakɔ tsidzadza kpakple dzodzongɔli alo tsidzayi kple dzodzongɔli alo dzomengɔli akɔ wɔ kpɔɖeŋu gbãtɔ. Nyɔnyɔ ke wònana mi. Ne akpɔ gbotiwo, yɔkutiwo, ewɔtiwo, wolu xea, efia be mi le dzodzome. Atsi kpɔtɔe yi ke luna xe afi tsidzayi vana ye nye ewɔtsi. Eta ne kpɔ ewɔtsi wò xe lum, ese ƒom koa, efia be tsidzayi gbɔna. Eya nye nyɔnyɔ kple kadodo kple dzɔdzɔmea. Nusɔsrɔ̃ tso dzɔdzɔmea gbɔ. Nusɔsrɔ̃ ya nye gbɔgbɔme ƒe nyɔnyɔ. Elabe leke wòke nye gbɔgbɔme ƒe nyɔnyɔ. Anɔ edrɔ̃e kuku aɖe be
ale ke atsi ya kɔ nu hea ekpɔtɔ ŋkeke ale alo kpɔtɔ game ale ne etsi nadza atsia ƒe helulu kple dzinua ye wo kpɔna ye anyɔ o ta ne mi be gbɔgbɔme ƒe nyɔnyɔa gbɔgbɔ vovovowo ye miede na ka kpli elabe ewɔ abe gbɔgbɔmedɔwɔla alo wɔ ame yi ke ɖokuiwo yɔm be ye nye gbɔgbɔmedɔwɔla babia ye nye be gbɔgbɔ kae ƒona nu na wo gbɔgbɔ kae nyɔna wo eye nanya be dɔyale ye wòdze be yazã amagbe ya alo yazã tafladze vodu ya alo mawu yi ke le asiwò akɔ wɔ eya ta nyɔnyɔ le gbɔgbɔmea enye dɔ gã aɖe yi ke mesena egɔme le kpɔɖeŋu me nyɔnyɔ le gbɔgbɔme ɖeka ele afã ƒe emɔ dzi nyɔnyɔ le gbɔgbɔme ɖeka ele ʋudada ƒe mɔ dzi nyɔnyɔ le gbɔgbɔme ƒe akpa ɖeka nye nyanya alo toklã nana ame ɖokui be azɔ ko meŋɔ ɖe eme ye ya ihe le nyɔnyɔ ƒe akpa ɖeka nyɔnyɔ ƒe akpa ɖeka nye sidzedze ame ɖokui ƒe nutete sidzedze akpa yi ke nakpɔ ɖokuiwo le ne hũa akpa yi ke nakpɔ ɖokuiwo le ne dekɔnua ihe nye gbɔgbɔme ƒe nyɔnyɔ gbɔgbɔme ƒe nyɔnyɔ akpa ɖeka hã kanye ŋutega kpɔkpɔ ku ɖe etsɔme ŋu yi ke gba ame geɖewo be third eye evɔ atafla tse ame aɖeke meli ŋku etɔ̃ le esi o nyɔnyɔ wònye nyɔnyɔ yi ke wònyea gbɔgbɔ ƒe nyɔnyɔ wònye na nyɔnyɔ ya wɔ nɛ be adzesi nane ƒe ŋuvanyenye adzesi nyateƒe aɖe eyi ke nyɔnyɔ ma ɖe ne fia be ne mi kpakple ame aɖe neli eye ame aɖe va nya aɖe gblɔm na wa nya yi ke gblɔm ama le adzesi nya ƒe nyateƒe eye ne ama le wo blem hã gbɔgbɔ ma anyɔ ta enyo be mianyɔ eye nu yiwo yi ke miekana ɖe wo dzi yi ke nyɔna mi le gbɔgbɔmea ye nye denyigba kple ƒe gologoeawo ne me be ƒe gologoeawo ye nye atiwo amagbewo tɔsisiwo tɔxaxewo elabe nu yawo alo mawu yawo me yɔa ɖewo va kple woƒe nuvanyenye kple woƒe nutetewo eta etsi aɖe le amatsi aɖe ƒe zazã atsi aɖe ƒe nono alo eƒe ɖuɖu wɔnɛ be anyɔ le gbɔgbɔme aleke mianyɔ le gbɔgbɔme gbã ade dzesi ewɔ ame ɖeka wò nuvanyenye ne denyigba evelia adzesi wò nutete ne denyigba etɔ̃lia adzesi atsia alo gbɔgbɔyi alo ese yi ke ɖo wò ɖa ema megbea mate ŋu anyɔ le gbɔgbɔme o ke boŋa ava zu tsaglã la tsala abe le kpɔɖeŋu me mía tɔgbuiwo ƒe nunya yi ke wɔe be míenyana be ne wodzi ame aɖe le dzoɖagbea kɔnu aɖe wo wɔna nɛ eye míezɔ kple míaƒe setsiwo míedzɔ kple míaƒe hlɔ̃talãwo eye hlɔ̃talã yawoa eya ɖowo yia wonyɔna mi le gbɔgbɔme le míaƒe eme yi ke nye míaƒe alɔdɔdɔ me eye nenema ke míaƒe setsiwo wo zazã hã ganyɔna mi míaƒe setsiwo zazã hã eka nana be míekuna edrɔ̃ewo eta kpuie spiritual consciousness alo gbɔgbɔme ƒe nyɔnyɔa menye be taflatse ɖewo ali vodu aɖe na o hafi nànyɔ o ke gbeyigbe ne va dzesi wò nuvanyenye ne denyigba gbeyigbe ne va dzesi nyateƒe aɖe ye wogblɔna be nyɔnyɔ blibo nenema ke hã
ya do ya ni no na vivichi me vivichi ke me mi no na nye be mi ji na nya teƒe mi no chaglan la cham gbogbo yi ke nye miawo ntɔ miaƒe se dana shi mia ɖokui ŋu mi no chaglan la cham mi dzena dzome dzena tsi me lena ka lena atsi nu yawo me va sɔna o gake ɣi aɖe yi va na gbɔgbɔ la akplɔ wo akɔ yi ɖe afi yi ke alo nava dogo ame yi ke ana be nanyo yi ke nye gbɔgbɔ me ƒe nyɔnyo eye ame ma akplɔ wo azɔ afia wo esiawo ese yiwo dzi nazɔ afi ate ŋu anyo elabe agbe sia ye me nya o yina be eva so tsaglan la tsa la eya ta ame yi ke ate ŋu anyo blibo le gbɔgbɔ me ame yi ke ate ŋu anyo blibo le ŋutilã kple gbɔgbɔ sia aɖo ŋku nyɔnyɔ ya dzia enye ame yi ke wɔna agbe ƒe seawo remembering the principles of life ta principles yawoa alo ese yawo dzi zɔzɔa eya ye wɔnɛ be mi nyɔna blibo miakɔ mɔnukpɔkpɔ ya ada akpemanya egblɔ aɖe ne mia tɔgbi miaƒe nufiala gã midawo kagbo mia blibo no ewoe ka eve dukɔ hã nyɔm eye mi kɔ mɔnukpɔkpɔ ya ado agbefie bɔkɔ aɖe ne mia tɔgbi kpo ɖe gblɔ tɔgbi kpo ɖe gblɔ me blibo no ele klikɔ ɖa eklikɔ aƒe gã me me blibo no mia tɔgbi fia ŋgɔ mia tɔgbi gagli me blibo na mi miawovi miawo zu me kplɔtɔ miawo dɔtsɔvi enugloze gomaɖa agbogblimate eya egale eya ƒe lã dzi eka nu ɖeka eve aɖewo me ɖem ena miawo katã be edze be mianyɔ gake aleke ye mianyɔ nyɔnyɔ yi ke mianyɔa ye nye be miaɖo ŋku agbe siawo ese ɖeka eve aɖewo kplɔ mi le aƒe me ese yawo yi ke medena bubuwo ŋua ese mawoe wɔnɛ be mietsina akpa me egu le na mi eɖi le na mi eɖi yawoe wɔnɛ be metitsi nyɔna o gake ne mi wɔ ese yawo dzi mieɖo ŋku se yawo dzi eye miewɔ wo ɖe woƒe ɖoɖoawo nua eya ko eya dzie miate ŋu ato anyo. So therefore it is our duty, it is each and every one of us duty to go through the principles, to go through the teachings, to go through the right regulations, the right rituals and processes to awake ourselves spiritually. None of us can wake spiritually without the principles. I salute each and every one of us. I salute each spiritual worker, each spiritual healer. I salute everybody. Okomo nukpokpo ya egbagblo be agbesia wo kple siawo dzi wɔwɔa eya ya we be mianyo le gbogbome. Ela be gbogbome ƒe nyɔnyɔa edze gɔme tso miaƒe ŋutilã ƒe esiawo me wɔwɔ. Eya ma koe gbɔgbɔwo ate ŋu ado ka kpli mi afi mianyo le gbogbome. Akpe ne Eve Nyigba TV, akpe ne Eve Dukɔa, akpe ne mia mewo katã miakpɔm ebe miasrɔ̃ nu le mia nɔnɔewo gbɔ be mianyo eye miawɔ seawo dzi be miawo hã miatsi abe ale tsãtɔwo tsi ene. Dagbe ne kplɔ mi Mawu gã Segbolisa ne we be miakadogo gbe ɖeka.